Ama saing kanal pa iso Krista mingin si Baika buka seu. Kan siya tangin si Puileng wangin kumina KTP activity kan nei lei thei lova. Chiti chuma kan malak na chu lo thir hawila. January ni somni Pathum Khan Bethem Veng Lai Pastoral KTP conference chu kan branching kan thenga. Hemi bual hian natlang tum menga muzat ko ania. Member te kan phurin thoksuak po kan thathin le. Member in betak tak te zara hetiam khom pui lian tham kan theng thei hi alo mom tak zeta ni KTP day lam hoila February ni som paruk alo her chuka branch committee na lo re tongin wantlang hun then fai na tlang ne ania bekin compound me hol ko zunin le chuan noi kon zunin te then fai ania mangchang shia roi tu ten min wak mewa na tlang po kan thanaro alo mom thil te in lo na kan zong chawa ubo chu mo le UPC ro khu ma te in kar chu na kan hu lawa khana tlang mo mai kho akan lom ta ke ha thak tak si kha ri ru in bo takin kan thok khowa zan kho tai re ka le ni ri khan zana van ti toi si e sai zui tu ra ti tawa he nge hi ni kan langai don mani khora ya an lo ti ni Classic visual kan kalpela blanket su kan ohuna group Pathum Chang ro in blanket su kan re chu bo zuin member ten natlangin su tu kan khona kan in hi zana la vot deva an ti chum chunga kan lak sak lop lop te kha an fan zaom le ling takem along viau loi boxi zan ni ngot suk tur kan khona ni khat kan hanin suwa azar ro nen asem nen ni vel hun kan mang le a member te tek na kan ro pui shin takem pathian zara branch social tak kan ni sowa van lam ko na ain leilam ko na kan dong na sa zok ni na lang ban khur lai tu re ni nin dai mai group tim ten in hlonan ban khur lai le leivung pai asum tuak na kan hunwala mani group a chok na tang lova kan in pui dial dial te khan kan hruai tu te mai ni ro chung pathian mi ta tung nge yang le kan mamo KTP room sakna tu ko fan committee min ruam han sak hlawa ko fan na yo ko pi van na nga kan alung khu ma na tlangin kan chun chong ha branch committee in group sang mystery te hui khoma a group sang te na tan hun te siam sowa he kan na tan da na ni tuna kan hulai hi amusa group a shwai tu te le a group huam chunga mystery te an ni tunami hi Daniela group lam ve thungo tunami hi sopa group lam an ni e heng ba ka hian member pung ko panatang nei fo ni boka kan branch roi tu fel tak tak kal ta ten midon puya kan long hle mai na to thum no lam da thango April ni khat zang in khom ba na Bible chi chuwa program ho ni a ko sana yo ko pi vana ma ka shoi na noya thatagin hun kan mang theya kan branch leader tangwal chong len sang an bu tanin Genesis bung khat le chang hui thu wo zia pha bokani kan shoi to deram ro na zara April ni rukzana leadership training le sumen kolda kan zirhova resource person lengbata UKVL ship puyale Boys learning felaten paper thatak group roi tu ten zir puya lok thak kan ti pe khuna hera conference committee rem rot na zara KTP in khom kan nei le theita sarkar dan zong chunin April ni som pakhat chumdar khata in khom tran ania member in khom to kan thabiau mai quarantine week te positive week te omlawa in khom ka kan cha kom ta kem akar le song pariat chhua kan in khom le hiana shileng in lo lama pana wagin kan in khom sun som the ta lo kan in khom sun som ta lo wa pia kan nun hi tha da lo shramila ti kan zep tel shramani e Central KTP thupui
July atanga September atana kan zir lai chu nisom ni pathum thlariat khan YouTube live mangin zir ho ani a thupui hi in ngai zon na le kopui zon ti ani a branch committee member purem ruat moyan pulpit atangin min zir puya a hlok thak le inkhom theilo chungpo a thupui kan zir ho theina na tha tho tu ta chunga lom thu kan soye nisom pathum thlakka zanda riata Google Meet mangin kan in khom le a member ten kan tlut le ni na hriat branch secretary Tamwal Aral Biak Tlong an in khom kai hroya nula aral rumhakin in khom tran na huna manga koshanayo upapi vanala nga kan thucha toy si felfai si phun kim si na soya tunlai nun le thalai zeman koshanayo kan nei hi lo mong hle kha song kha kan tar lan thei ni mai se KTP activity lo thin na chunang nge khai ni e lalpan ma som zero se